бобои ҳоҷӣ, ман дар муҳоҷират ҳамроҳи келини амакам дар як хона зиндагӣ мекунем ки хона аз падарам аст. оё ислом иҷозат медиҳад ки мо дар як хона зиндагӣ кунем? бародари азиз, ин додари мо ҳамроҳи келини амакиш дар як хона зиндагӣ мекардаянд, дар муҳоҷират, хонаи падараш будаси бародарам. ин кора додари азизи мо, вақте ҳамин гапи ман ба гӯшат расид, ҳаракат кун ки барои ҳамон келини амакит, ҳатто агар зани амакит бошад, ҳатто духтари амакит бошад, ино ҳама барои тохи мақсад келини амакату духтари амакт ё никораса мушкил дар як хона мистем. мо ҳадис дорем аз пайғамбармон, бухорӣ ривоят мега иякум ва духула ала нисо, шумо ҳаракат кунед ки дар хонае ки зан бошад унҷа дохил нашавед, зеро ин ки пайғамбар мегӯяд сеюми шумо шайтон мешавад. ҳадис дорем мо дар ла яхлуванна аҳадукум биимраатин илла ва маъаҳа зу маҳрамин, ҳеҷ вақт дар ҷое ки зан бошад маҳрамаш қатиш бошад бидро мега, маҳрамаш набошад надаро унҷа мега. чӣ шумо шаб рӯз мекунед? ҳатто дар дигар ҳадисҳо дидум ки мега бачаакам агар ҳофизи қуръон бошад, занакам ҳофизи қуръон бошад, мега шуморо ин кор дилтона набарад ки ман ҳофизи қуръонам, ман ҳоҷиям, ман суфиям, ман шайхам. ба ин эътиқодое ки имрӯз мо дорем, бародаро, бо ин тавфиқое ки имрӯз мо дорем, мо шуморо ҳамин шайтон бовар кунем бозӣ медаронад. шумо ин қадар бехабарем ки имрӯз бин бисёре аз падарҳо духтарҳошо нарасиданд. оли куҷои келини амак? духтарошо нарасиданд, хоҳарошо нарасиданд, то модарошон ҳатто мисол дастдарозӣ карданд. бар ҳамин бародар, замоне ки ҳамин сухани ман ба гӯшат расид, ҳаракат кун ки тезтар ё зана дар ҳамон хона бумон, бо ягон маҳрам, бо ягон зани дигару худут ҷидо бира зиндагӣ кун, ё ӯвора як ҷои дигар қатъи занҳо баро худут танҳо зиндагӣ кун. зеро даст ба ҳамин кори ҳаром мезанӣ, баъд дигар афсӯс мехӯрӣ, фоидат намекунад. бисёр дар ҳамин масъала додаро хоҳаро эҳтиёт кунед, бисёр эҳтиёт кунед. ҳоло бин ҳатто пайғамбармон мега фарзандакотон ки агар фарзандакотон ки камтар огаҳӣ пайдо кардан, мисол 7 сола ва 8 сола шидан, шумо дар ав ҷойгоҳи хобшона ҷидо кунед. мебинед ки дар ҳамин давлатҳои ғайриисломӣ бачаакҳо ҷидо хобанд, комнатаи уш ҷидоай, комнатаи духтаракш ҷидоай. охир ҳамин низом низоми дини моҳай. тасаввур кун ки бачаак ки ман мисол 10 солаай, дар баракш хоҳараш ховай, шабай ё саҳарай мехеза, одам вақте ки дар ҳолати хоб мумкин аст охи як бурукут поён мешавад, бин дар ҳолати хоб як киртат боло мешавад, ҳолати хобай ҳар як кор шидан имкон дора. вақте мехеза мебинад, баъд дер мешавад. бародари азиз ва гиромӣ, бисёр эҳтиёт кунед. ва ҳар касе куҷои хонае ки меҳмонӣ мерай, вақте мерай дарша тахта карди, дидӣ ки ягон мардина дар уҷа нест, агарчи хоҳаро ва модарои мо ман гумони бад надорам, лекин вақте чизеро аллоҳ ва расул мега, ира қабул кардан дар кор. бисёри хоҳаро ва модарои мо хай нестай, мардакам нест, мақсад бачам нест, хай хонаш аст, марҳамат, бо меояд дар ҳамҷа хизмат мекунад. ҳар як кор шидан имкон дорад. аз ҳамин ҷоҳое ки фитна дорад, аз ҷое ки хатар дорад, бисёр эҳтиёт кунед. аллоҳи меҳрубоне мо номона комил кунаву хотимона ба хайру аллоҳи меҳрубон дар паноҳи раҳмат ва исмат шуморо нигаҳ дорад. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.
مرد با طرف زن گوید که فکر کن جوابت را دادم، در بین نکاحشان بریده می شود یا نه؟ بله. اگر زن بگه که زنک که فکر تا ببین، این من جواب تا دادم، اما یک طلاق با این می شود چخیلی که پیشتر من شرط و شرایط چه گفتم. بابا جان من 11 سال فرزنددار نشدم. در این مدت رنجهای زیاد و بسیار طعنه ها رو شنیدم از خوشتامنم. من میخواهم که از برادر شوهرم فرزند گیرم، ولی خوشتامنم نمیماند. میگوید برآمده رو، پسرم را زن میدهم. بابا جان من زندگیم را دوست میدارم، چیکار کنم و من چی مصلحت میدهی؟ که این خواهر ما فرزند نمیافته است. البته رفته در دکترم سنجیدن، دیدن که مقصد عیبی ممکن زن بوده است، یعنی از بچه مقصد امکان داشت است که فرزنددار شود. لیکن فرزند از برادر شوهر بگیرم و کلام کنم، خیلی مادری مثال شوهر نمیمانده است. اینجا گپ سری همون شوهرت میروه. اگر به شرط شوهرت رازگی بته، بگه که مقصد که من طلاقت نمیکنم، گپی مادر من نمیگیرم، مثلا اگر گپی مادرم که نگیره در مسئله طلاق گناهگار نمیشود. ولی اگر در همین خیل حالت ها برادرای عزیز، دادرای عزیز، شما زنهاتون که فرزند نیفتن طلاق نکنین، ولی زن دیگر بگیرین. اگر از او فرزند شید بیارین با دست زنتون تین تا مقصد بگیم زندگی ها با یگان مشکلات و غم و دقت و دیگر سرگردانی ها مبتلا نشود. این خوبش همینه. بسیاری جایها در من میبینم هم خیلی کردن، مادام زناشون فرزنددار نشدن زن دیگر گرفتن، از او آورده در دست زناشون دادن، لیکن زندگیشون شکر خدا رفته است. خوبه اگر همین راه کار بگیرین از طلاق کردن ده، این برای شما بهتر است. خب بابا جان آیا نماز سر آفتاب است و در کدام وقت میخوانی؟ نماز سر آفتاب میگیم ما تاجیکا، اینا نام این نماز اشراق هم میگیمش یا شروق میگن یا نماز ضحا میگیم. نماز ضحا در حدیث های بخاری و مسلم برادرای عزیز آمده است که یکی از نمازهای نافله اینا، یعنی خواندگی ثواب، نخواندگی گناهگار نمی شود، لیکن ثوابش بی‌نهایت بلند است. پیامبرمون میگه کسی اگر نماز ضحا را، یعنی نماز سر آفتاب اگر ادا کنه، یک حج و یک عمره، حدیث تامتین بین، یک حج یک عمره پره در نامه اعمال نویسنده میشه. یعنی این برادرای عزیز وقتی که آفتاب میبراید، پیامبرمون طریقش همین بود که در مسجد نماز میخواندن و فرض میخواندن، بعد با ذکر مشغول میشید. وقتی مقدار یک نیزه میگیم، یعنی آفتاب وقتی بلند میشود، روشنیش وقتی که روشن میشود، حضرت میخواستن مقصد 2 رکعت نماز ضحا میخواندن. هر یک سوره را که بخوانید میشود. این چقدر آسانه، لیکن پاداش ببینین یک حج یک عمره کامل پره در نامه اعمالت الله مینویسد. در وقت فتح مکه، وقتی پیامبر مکه را فتح کرد، در اونجا 8 رکعت خوندن. ببینین او میهانی هم میارد، میگه پیامبر نازنین بعد آنی که فاطمه دخترش چادر قپیدن، حضرت غسل کردن، بعد غسل میگه همو 8 رکعت
بگیم نماز ضحا خواندن، نماز سر آفتاب خواندن. یعنی این اقلش میگن کمترینش 2 تای، مابینش 4 تای، بین افضلش میگن 8 تای، بیشترش از همه زیادش 12 رکعتای. لیکن کسی که اگر به شرط نماز ضحا میخوانین، در حدیث های دیگر پیامبر آمده است که نماز شب و روز 2 تا، یعنی ما حتی نماز تهجد هم بینین وقتی 2 تا میخوانیم یا 4 تا یا 8 تا یا 10 تا یا 12 تا یا 13 تا، ما 2 تا میخوانیم. برای همین اگر کسی خواهد که 4 تا بخواند 2 تا بخوان، 6 تا 2 تا بخوان، 8 تا 2 تا بخوان. برای همین بهترش همینه، لیکن کمترینش همین 2 رکعته. انشاءالله بسیار ثوابی زیاد داره. حاضر شکر همین اینترنت ها هستن، شما در همون اینترنت ها دارین، تاجیکستان ها بیاوین، آفتاب برآمدنش ببینین ساعتی چند است، مثلا ساعتی 5، 5:30، همون حالت هم میتونه که نماز ظهر رو بخونیم. روزه ماه شوال در روز جمعه اگر راست بیاد گرفتنش درسته. جمعه را فقط خودش خاص گرفتن ممکن است. یعنی من به خاطری که امروز روز جمعه خب فضیلت های خودش دارد، مثل که حضرت آدم خدا در روز جمعه آفرید، در روز جمعه جنت در آورد، در روز جمعه جنت بیرونش کرد، هر دعای روز جمعه کنی دعات قبول می شود، قیامت روز جمعه میاد. برای این فضیلتاش اگر روزه بگیریم اینا درسته. یکی وقتی که ماه شوال امسال هم خیلی آمد، بسیاری مردم مقصد انا اید روزی همون پنجشنبه بود، اید کردن پگاش جمعه بود، مردم روزه گرفتن، جمعه را روزه گرفتن، شنبه را روزه گرفتن، یک شنبه را روزه، همین خیلی رفتن. یعنی خودش طاقه گرفتن، تنها گرفتن به خاطری که جمعه است نادرسته. این خیلی به خاطر شوال ما جمعه را بگیریم، با شنبه شا نگیریم، یک شنبه شا بگیریم، یک روز پس هم که بگیریم، 2 روز پس هم که بگیریم، اینش چی با که نداره درسته. یعنی همین 6 روز شوال در یک ماه تقسیم کنین، چند روز پس هم که بگیرینش درسته.